Važne su teme, sve koje obrađujemo, ovo je jedna od važnijih, upravo je aktualna i na njoj, između ostalog, na većem dijelu ove teme bi trebali dobiti sljedeće izbore. Ako sve to skupa dobro i na pravi način zavedemo, a to ovisi o ministrici Vlade, Taritaš, ali i o svima nama. Ne može sama. Ne može zato jer je takav posao politike, niko ne može ništa napraviti sam, moramo zajedno. I zato je važno da komuniciramo, pričamo i razgovaramo o gotovim stručnim stvarima, da se upoznamo do krajnosti da možemo komunicirati u stvarima s našim građanima. Važno je da sve ovo što ovdje naučite prenosite dalje i da razgovarate sa građanima, da njima bude jasno koliko je ovo važno i dobro. Jer ova vlada, pogotovo mi, u ovom resoru sređujemo državu. Sređujemo prostor, a bez toga nema ništa. Dok ne očistimo sve, ne možemo ništa potrebljati. Naš program je 2020. Europa funkcionira na 2020. Mi, ko HNS, u svojim programu za sljedeće izbore gledamo 2020. a ove 4 godine su nam pospremanje i sređivanje da bi sljedeće 4 godine mogli Hrvatsku dovesti da ona bude ravnopravna Europi 2020. Progovarajte o tome. Nešto će biti sutra. Dakle, imamo one kratkoročne, ali dugoročne. Cijela Europska unija, sve zemlje Europske unije, sve programe, sve strategije i sve ostalo se radi u Europi 2020. Dakle, jedan od velikih projekata, jedan od velikih procesa je proces sređivanja stanja u prostoru. Taj proces sređivanja stanja u prostoru, svi oni vidjeli između vas dosta i načelnica, možda i koji načelnica, znate što to znači kad se bavite prostorom, znate što to znači kad se bavite prostornim planiranjem, znate što to znači kad vam je prostorni plan na javne rasprave izglasovao želje, pa da je moju parcelu tu, a moju nemoj, pa da je ovako, pa da je onako. To je naš posao. Posao s jedne strane oni koji rade za nas planove, s druge strane posao nas svih da to artikuliramo na najbolji mogući način. U tom procesu sređivanja stanja u prostoru mi smo odradili vezano uz legalizaciju sve pretpostavke da legalizacija ide. Donijeli smo set građevinskih zakona, to ću u drugom predavanju govoriti o setu građevinskih zakona. Radimo novu strategiju i državni prostorni plan, iduća strategija do kraja ove godine, nova strategija, 1997. je zadnja donešena. Novu strategiju prostornog razvoja koja će biti do kraja godine u saborskoj proceduri, a državni prostorni plan krajem godine, početkom iduće godine. Donijeli smo niz drugih zakona, podzakonskih akata da nam to sve bude jednostavnije i lakše. U drugoj polovici ove godine, odnosno tamo za izbore u 2015. mi ćemo donijeti zakon o legalizaciji infrastrukture. Dakle, svi koji radite, koji sudjelujete u terenu, znate da su nam ceste, od Hrvatske autoceste, od ovih cesta koje oni upravljaju, 60% je nelegalno, 60% nije nigdje evidentirano. Željeznice jesu, vodovodi, kanalizacije, DTK, svjetlovodni kabel. Nijedan svjetlovodni kabel u Hrvatskoj, stvarno se usuđujem reći, možda 1 km svjetlovodnih kabela u Hrvatskoj imaju dozvole. I mi ćemo negdje u ljetu u javnoj raspravi pustiti zakon o legalizaciji infrastrukture, tako da do kraja ove godine i iduću godinu startamo s velikim projektom legalizacije infrastrukture države. To je naše sređivanje stanja u prostoru. Zakonski okviri, pokazati što treba biti preduvjet baza za dalje i to smo onda mi napravili posao i onda smo se stvorili platformu za sljedeće 4 godine da dalje sređujemo, vidimo, idemo s projektima, stvaramo uvjeti i sve ostalo. Prostorni plan nije evidentiranje svih anomalija i onda vam se desi da u prostornom planu date uvjete koji su s planinskog aspekta katastrofalni, a onda ima 2 kuće koje nema šanse da se po tome legaliziraju. Negdje do kraja 2020 su, dakle od 2007. do 2020
je otprilike izdano oko 14.000 akata u izvedenom stanju. Dakle, 14.000 bespravnih zgrada je na određeni način u tom periodu kroz tih 5 godina sukladno prostornim planovima dobilo svoju dozvolu. Od toga otprilike 80% su zgrade bile do 400 kvadrata, dakle glavnina obiteljskih kuća. Zakon o legalizaciji se odnosi na završene zgrade, nezavršene zgrade, s njim se smanjuje pojednostavljenje i sve ostalo, dakle o njemu je već puno pričano, ali što je smisao legalizacije? Smisao legalizacije je da imate kriterije od kojima se nešto ne može legalizirati. Dakle, ne može se točno imati u koridorima, na zaštićenim, visoko vrijednim područjima i te zgrade se ne mogu legalizirati. Sve drugo se može legalizirati. Legalizira se činjenica što u prostoru postoji. Imovinsko-pravni odnos, sve ostalo se rješava iza legalizacije. Utvrđuje, dakle, što mi ovim zakonom o legalizaciji činimo? Legaliziramo činjenicu da zgrada u prostoru postoji. 20 godina nikog ne smeta da je nešto nelegalno, da nešto u prostoru postoji, ali onda kad krenemo legalizirati, onda izmislimo da je zna razloga, zašto ne. U nekoliko navrata smo radili sastanke s našim uredima i u svim tim navratima sam ja rekla i ono što ponavljam cijelo vrijeme. Puno manje je legalizirati nešto što baš možda da, možda ne, nego ne legalizirati nešto što je za legalizirati. Ovako to izgleda u Hrvatskoj. Najviše zahtjeva naravno ima u Zagrebu, iza toga je Splitsko-dalmatinska županija, iza tog su redom tako po bojama, pa možete vidjeti. Ja sam u 7. mjesecu obišla sve županije i obišla sve gradove i rekla ljudi, ekipirajte se, radite legalizaciju. Ako nećete raditi i vi, mi ćemo prisiljeni mi to napraviti na razini države, jer najgore bi bilo da smo natjerali ljude da podnesu 800.000 zahtjeva za legalizaciju i da se ti zahtjevi rješavaju sljedećih 10 godina, da nismo napravili ništa. To je jedna akcija, jedno izvanredno stanje u kojem mi u kratkom vremenu idemo to pospremiti što imamo, tako da imamo dalje normalan put. Ono što moramo znati kad govorimo o tim fazama realizacije i tim začekama vezano za realizaciju, cijeli zakon smo posložili na način 30% ide u proračun jedinica lokalne samouprave, 20% ide za rad ureda i 50% ide u državni proračun. E sad, što činimo s tim novcem? 20% ide za rad ureda. Mi gledamo i analiziramo otprilike, to vam je po predmetu u prosjeku, ja sam gledala za agenciju ono što smo sad dobili, za rad ureda vam je po predmetu otprilike oko 500 kuna u prosjeku. I sad kad uzmete 60.000 predmeta puta 500 kuna, možete vrlo jednostavno doći do iznosa koji govori o 3 milijuna kuna. S 3 milijuna kuna mi imamo i zaposlene i plaće i sve što trebamo imati. Sam dobro izračunala. Dakle, ja sam svim uredima rekla, ljudi moji, dakle, onih 20% za rad ureda u nekoliko navrata je ministar Linić govorio, to vam ne ide u proračun. To nije stavka koju teretite proračun. Iz tih 20% možete platiti ljude, možete uzeti ljude na određeno, možete kupiti kompjutere, možete opremiti ured, možete si kupiti auto koji vam treba za teren. Ima onih koji su to prepoznali i koji su se dobro ekipirali. 50% ide u državni proračun, i o tome ću malo kasnije, što ćemo raditi s tim novcima i to morate znati. 30% ide i prihod jedinice lokalne samouprave. Ja vam moram reći da naša agencija i mi točno znamo koliko koja općina do sada dobila novaca. Iz jednostavnog razloga što će u jednom od vrlo skorih nadzora se iskontrolirati da li se ta sredstva koriste namjenski. Tih 30% se treba koristiti za komunalno opremanje. Dakle, kad sam uvodno govorila o tim 5 faza legalizacije, rekla sam prvo zakon, drugo natjerati ljude, treće organizirati urede,
četvrto će biti planovi sanacija i očuvanje, a peto će biti da svi novci, ovih 30% i ovih 50% se vrati u prostor. I kad smo radili zakon o legalizaciji, onda smo ga radili na način, moja misla je bila, dajte da on bude samoodrživ. Samoodrživ znači da sredstvo koja dođe, da ne teretimo državni proračun na bilo kakav način. I zato je bio ovih 20% za rad ureda, to je po prvi put, nećete vidjeti u jednom našem zakonu da imate da sredstva koja ubirete idu za rad ureda. Samo iz tog razloga jer smo znali da je to dodatni posao, da je izvanredan posao i da se taj način mora napraviti. Dakle, pred 1. siječnja ove godine nama su na snazi 3 nova zakona, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji. Ja vas neću gnjaviti i daviti što u tim zakonima je, što je, kako, zašto, nego ću ovako proći da budete svjesni što su to vrijednosti, što su to novine i što je uopće ideja ta 3 zakona. Dakle, prostorno planiranje na području Hrvatske ima izuzetno dugu tradiciju. Mi smo 1994. godine, svi su prostorni planovi općine, bila je jedna općina, Puci, 13, grad Zagreb, dakle ukupno 115, bili su donešeni s urednim građevinskim područjima, no međutim ono što je bio problem, prostorni planer do 90-ih je bilo jednostavno. Vlasništvo nije bilo važno. Vi ste isplanirali cestu, sve zajedno, nacionalizirano, realizacija i gotovo. Od 90-ih na ovo, kad morate gledati kartu vlasništva, to je postalo jedna druga priča. Tako da 98. ova izmjena koja je bila, gdje je složila dokumente prostornog uređenja i prostornih planova i prilike na način koji je danas, 94. godine je uvedena lokacijska dozvola. Iz kog razloga? Dakle, 1994. godine imamo sljedeću situaciju. Imamo stare prostorne planove, imamo novo teritorijalno ustrojstvo, tad je bilo 400 i nešto općine i gradova, danas je 556 uključujući, dakle 555 iz grad Zagreb, dakle bilo je 400 i nešto. Oni su bili na starim prostornim planovima, bile su turbulencije, sjećate se da su izbori išli puno češće nego što su to danas. Da bi se investicija zaštitila i donešena lokacijska dozvola. Lokacijska dozvola je upravni akt, vrijedi 2 godine i onda smo dali mogućnost produženja na još 2 godine, ako se nije promijenio prostorni plan, ali vrijedi 2 godine. Dakle, mi smo lokacijskom dozvolom 1994. su se odlučila uvesti upravni akt da se zaštiti investitor od izmjene planova. Prvi put se u našem zakonodavstvu zaštićeno obalno područje mora spomenulo 67. Dakle, mi od 67. u zakonodavstvu imamo i govorimo da je more i područje uz more zaštićeno područje, da treba voditi računa, da su izuzetno važni resursi. 1994. godine smo na to zaboravili. Nije ništa slučajno, namjerno, 1994. to više nije bilo u zakonu i 10 godina nije bilo u zakonu i onda je krenula sve one apartmanizacije i neke stvari koje sad imamo, a koje zapravo nisu dobre. Kad vi napravite jedno turističko naselje, onda to turističko naselje govori nekakav turistički resort, onda ono zaposli ljude, tamo neko radi, neko živi, neko preko godina održava. Kad napravite apartmansku kuću, prodali ste apartmane i napravili teret općinama i gradovima, vi morate imati infrastrukturu napravljenu ne za normalno, nego za pikove. Vi morate imati infrastrukturu za kuće koje imate napravljene, koje u principu se 10 mjeseci ne koriste se 2 mjeseca. Dakle, to je ta niz stvari koje su vrlo bitne, jer napraviti kuću je najlakše. I za tu kuću trebate dovesti vodu, morate osigurati kontinuiranu vodu, morate osigurati odvodnju, morate osigurati promet, morate osigurati promet u mirovanju, morate osigurati javnu rasvjetu, jer ta kuća da li se ona koristi cijelu godinu ili samo 2 mjeseca mora imati standard kao da je cijelu godinu. Tako da tu ima niz stvari u kojima zaista treba voditi računa. 2007. je ovaj zakon o prostornom uređenju i gradnji o kojem sam već spomenula i sad vidite niz izmjene i dopuna i što mi imamo od dokumenta. Dakle, ovo je hijerarhija dokumenta prostornog uređenja. Otprilike
od 98. takova i takova će ostati više, manje i nadalje. Dakle, mi ćemo i nadalje imati takvu hijerarhiju dokumenta prostornog uređenja, imat ćemo prostorne planove, imat ćemo strategiju koja će negdje krajem godine biti spremna, ja se nadam, proći će javne rasprave i stratešku procjenu utjecaja na okoliš i biti spremna da ide prema Saboru. Iza tog ćemo raditi državni prostorni plan. Što će biti smisao državnog prostornog plana? Da država u svom prostornom planu planira ono što je njoj od važnosti.